Da sehe ich war damit ein frisches Programm. Vandaag habe ich Walter Rohn zu Gast. Dankeschön, Onkel Rohn, dass ich dort hier ankomme. Mit Vertalen von früher. Hij is ook al niet meer wat van de jongste. Hij is al meesthachtig. Onkel Rohn, er heeft ook veel geschwister wie je thuis? 7. 7 geschwister. En Emma bloß am Dorp gewohnt? Bloß am Dorp gewohnt, wat ik met 18, 19 jaar in Philadelphia gearbeitet. Ja. So, dat meint op de Wirtschaft arbeiten. Ein paar helpen, vielleicht ein Stück zur Schule gehen und dann noch bei sich thuis helfen. Nou ja, dat Schule gehen, dat war nicht das Interessante. Ne? Aber 8 Jahre geschafft damit und dann mit Piedenbagger und Wagen? Mit Pferd und Ackerie haben wir uns versucht, das zu schlagen. Ja. Für uns, da wir hier dichter wie Philadelphia, wir dann nach der Möglichkeit, das Meiterhalt und Meiterhalt 4. Das wäre eine Beschäftigung, aber nicht Verdienst. Aber wir können leben bleiben. Also der Eint ist hier nicht weit auf von der Stadt. Und unsere Knie hat Dampfzettel am Strom zu machen. Daher brauchte die viel Meiterhalt am 4 zu machen, dass man Dampf kriegt. Und da hast du dann auch als Jung sehr viel oder damit geschafft. Ja, das wäre im Winter wieder die Beschäftigung. Ja. Deed je dat van Jund uit oder de Fenster reinhaken? Naja, dat jeentje eine Verdienstmöglichkeit haben. Ja. Dat wil zeggen, die Kompi immer kleinen van, dan wäre noch was Travel was, wäre je noch meisten Kilometer Bast. Ja. Dat wordt uitgehakt door de hele Wirtschaft. Als dat ook mal met Tamsi heeft met de pier, dat hij niks weer de dash kunnen willen? Niks. Wäre die von Anfang an, aber man lernt ja das uit mit den Armgehen. Eines Tages, dann wollen wir noch den Rest von einem Fläche aufhören, von einem Meiterhaltflächen. Und dann ging das mit bosig, weil das wäre nicht der Arbeitspier, das wir den Meiterhalt 4 haben, das wäre eigentlich der Baggerpier, so wie das nannte. Und das ging mit bosig über die Stabes und dann rutschte ich aus, mit dem Meiterhalt eine Fähre, Mankepier. Und dann ging das alle und über en de lijn weer aan een bein en dan tasde die mij zo ongeveer nog 150 meter wat ik stonden blijven. En als ik me dan losmaakte, dan raande ik nog een ver en bunk de pier aan. Wordt dan aan dat ik zo even bladen deed. Also, wil dat weer een beetje zo weit opgedukt. En dan ging ik terug, weil mijn vader en mijn oudere broer deden nog een wagen laden. Dan voor we wat thuis wordt gewaschen, weil we hadden dat magneettelefoon, werd een krankenhuis aangeroepen dat we daar nog komen worden, werden dan beet verzaas. Ah ja. Dan nog door, ja. En dan, nou ja. Het waren zo 44 stuk wat man top nog neer deed. Ja, dan meint het waar je zond worden. En die als daar moest ook schoolwerk doen. En die redet eenmaal van, we hebben hier een aula, dat is een grote zaal waar veel mensen verzamelen kunnen. Die wordt dan je buurt, ja? Ja. Nou ja, dat we vroeger wordt je nog Darbschoolwerk en Klieschoolwerk, zoals wie dat namen, Sessionarbeit, also nennt man dat op Deutsch. Jede Wirtschaft muss wat beitragen. Einer kann das finanziell, der andere deed dat mit Arbeit. Und da habe ich dann viel Sand geführt und Tele geführt.
Dat deedst du eigentlich für deinen Paar? Dat wordt alle voor de Wirtschaft. Für die Wirtschaft, ja. Wie alt wirst du dann ungefähr? 17. Okay, noch all gut an der Jugend. Ja, En welke tijd hast du die Budget oder verloren? Wie dat in dem Alter krijgt ungefähr? Budget een falsche Erler. Maar dan vloog dat af en dan had ik met 23 jaar entschloot ik me dan met tauchen te laten. Dat deed meer als een half jaar, maar vandaan als ik me aanmeldde deed, maar daar weer het geen kunde en dan kwam de gemeenteleiter dan schließlich mal dan en dan is gemeentestund, wel die dan alleen taufen en dan werd ik dan alleen getauft. Oh. Ja. En dan aber an der Lehrlingzeit, wo die Behilfe uns wollten, in der Carpinteria und halt auch bei der Wollstelle weg, da wird früher viel Halt in den Bach geholt, um selbst zu sorgen, weil es einfach nicht von Asparwei kommt. Da hast du auch viel mitgearbeitet. Weißt du mal da ein paar Begebenheiten vertellen? Naja, wie vorher erst mit dem Park Patro, bloß mit dem Max, also Stammholen, ohne Siedeboote. Die 5 Meter, 5,5 Meter staan, die worden de dweernapje. Gelat op een automobiel, anders eentje de verre aan mijn hecht. En dat aanmakkelijk weer dat we op Camparama daar hem door moesten. Maar de eilcompagnie schoof je er weer heen en die voer je allemaal door dat twee. Zodat we ook vrijdag voor kunnen met die. Also von da, wo je dat holte, dat we eindelijk de een die maar erland. Ja, dat we de een. Van de Carpinteria. Okay. Ja, en die hadden hier Camparama land. We hadden in die jaren wat met de treizog zorgen deden en met de auto tasten we ons de treich. Gauf nog geen metaal zorgen? Nee. En uploaden deden we dem met een handkindje. Zo als een klikken, einmal een beetje wieder, langzaam en langwillig. Ja, aber wir haben da kein getreten im Verquadro op de Siedleiber, weil der Sturm schwanger wie aus der Tote. Ja. Ah ja. Aber dort wird dann doppelt Arbeit. Ja, das leider. Wir haben 6 Jahre da uit dem Land staan gevierd, einmal 3 Monate so im Jahr, Juli, August, September. Dat waren de 3 Monate met veel stinkvlees en bienen. Maar dat ging ja maar. Voor mij waren dat jaren wo ik eigenlijk wil ik mal wat anders leren, maar ga dan tertje gehouden en ga als nachher na die jaren wat we staan vierden ook meubelen onder het maken geleerd. Eines Tages begin we door voor wie waar dan halt staan holen en dan weer nog einer met zijn auto daar. Die had een Guarani en die had met als adjudant. En wie leefde ja maar nog wie weer een stootje kullerde dan met de heng met een dit kleinere stam op moten op. Oei, moest je wel passen dat het niet überraschen al. En dan dat we even meer schijnheid en dan komen zo bruine heng zo tussen ons de hecht en helpen ons. Nou ja, we kunnen je niet loslaten, we moesten dem eerst nappen en dan checkten we ons aan en dan weer de adjureus daar. Ja, eenmaal wilde adjureus. Ja, en die weer hadden nog maar jaren laatst in zo ramen hangen. En
Ze hadden er veel als een spiezenverm auto liggen gelaten. Aha. Wat toch weer zo bij bewapend gekomen. Ja. En nou ja, onze reactie ben je dat wil we al helemaal dat je hier tot hij door een jeugd weer hadden we je weer bij ons. Ja. En je krijgt vragen al, je wist dat toch, ook dat die wat er zorgen deden met de treizak, dat weer bestemd in de aan en die bleef ook ten nacht daar. Ja, die bleef. Hadden die dat niet ook al ervaren? Ja, die hadden dat ook al gemaakt. Maar dat halt veel. Ja. En mijn chefs weer zo dat daar straatje en als die man had moest dat gedaan worden, die bij het tijd moest man halt rijden hebben, ja. Niet unbedingt angst hebben. Nee, en zodat dan luiden we op het eind met die touw. De andere stam deden we dan bij mijn kindje nappen. Zodat, ik meen mijn handkindje, ja. Ja. Als we dan voordat hadden, dan wil wie weer voorop en de andere wat ook staan, hele tijd. Die we heen ons, die moest je wachten, want we daar weer voeren. Die kruipen alle bij ons snappen, wil daar twee. Ah, die kruipen einfach voor het snappen? Ja, die kruipen op. Je kan hier niet zijn woord met een reden, wat Nee. weet je, die blijft hier met of wat? Die kruipen op en nou ja, ik zei nog, ging aan de ver en dreed hem aan en zat me in de cabine aan. Dan zei ik tegen hem, Hilbrand, die worden daar bij die portretje worden die opgeschroepen, ja. Oh, van nee. Die blijven daar boven, wat buiten. Hoeveel ongeveer weer dat? Dat weer waren meer als de 6 maanden. Aha. En dat andere weer vroeg en jugendliche, ja. Ik dacht dat weer 14 of 17 personen. Ah, dat is zoveel. Ik kon me dan niet meer bezinnen, de aantal, ja. Ja, maar daarom. En dan voer we wat buiten. En nou ja, de andere voer voorop, voor ons voorbij. Want ik zei van wat buiten, dat meint op dem oude militair was. Ja, van de fans, Rita. En we hielden aan en wilden den hebben dat de ruit erop kruipen. Geven den aan het water wat we nog hadden. Een criminalafval hadden we vrij weinig thermossen. Nee. Maar de ene hadden we dan bijna in de cabine. Dat andere geven den en willen zullen doorblijven. Ja. We wisten hier dat militair had ons dat bij vermer ons bijeen had gezegd, ze zachten die. Ja. Nou ja. En je moest bij militair voorbij? Nee, nem nodig aan, ja. Ah, oké. We moesten bloos even kamper maken. Ja. En dan voor we, schließlich voor we dan los, dachten ze bij het kamperama, dat is water, dat zijn die puddels, dat tjenen ze erop. Hielden we aan en willen hebben ze zullen erop. Die waren ze bloos. Dan nog hadden ze wat je hier tot hier al maken weer, of dat al je wist? Nou, dat weer het China. En Philadelphia weer verder nog China? China. Dat waren de eerste. Ah ja. Dat waren de eerste mensen wat we brachten. En zo vriendelijk, je helpen, naar uploaden en dan met. Nou ja, Dat is heel interessant. We dachten bij ons, hoewel we luisteren we niet eens. Nee. Raufkruipen deden ze niet. En er waren 2 stukken. Je dan bloos bij een puddel erop en schapte water. Dat ene water heeft eerst val. Dort stelde hij zich dan ook zo amtzicht aan en voeren dan met. We voeren dan met jene coöperatief bij ons in het centrum. Oei, dan worden de ogen gereden gaan. En zaten den daarop en voeren dan ook snoeren straks naar huis, naar de woordstoel. Ja. Zodat, nou ja, we hadden je ook
Ordnungsmannen, die haben sich dann darum gekümmert. Die worden dann dabei, wo von Deutschland auf FSV ist, angesiedelt ein Bett. Waren die Krieger dann ein paar Plons zum Zelt zu machen. Und er hat sich hinbeugen, die übernommen, ein mitgenommene Blumenthal. Zodat wie die los waren und für uns wieder dann damit die Sache erledigt. Ja. Und die schafften aber trotzdem dann wieder, nicht? Ja, wir haben dann wieder stehen hier. Ja. 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 Du wirst dann so in der Jugendjahre, ja? Ja. Noch nicht befreit? No. Okay. Und dann, als wir das letzte Jahr das Halter uitholden, dan waren we aan bij weer, ja, ook al even de grenzen gegaan van Land? Ja. Nou ja, de Cassadecompagnie zei dan maar, eerlijke braadje, dat taal bij aan is plus rode braadje, ja. En rode braadje weet dan niet zo zeer veel, zodat we in vrede dan meteen ook uitnemen gingen, ja. Aber näher hat dann voll aus, ja, halt Arbeit gelehrt. Die erste Zeit war, dass man ja mit Handgerätschaft, ja, Sorghebel, Handhebel. Ja. Weil die hadden eine elektrische Sorg, weil das ist Skillsorg, so wie das nenne, ja, und eine, zwei Drillen elektrische. Aber da wäre ja mal auf den Taustrom, ja. Ja. En lang nicht alle ween. Aber der hat einen Dynamo mitgebracht aus dem Norden. Der will wieder ungefähr in den USA gewesen, die Chefs. Ah ja. Und der hat dort dann die Motor, den wir brauchten, die Kreislaufbetriebe, der betreibt dann die ganze Transmission in Beuchtstuhl, ja. Und da hockt wir dann den Dynamo an und hat dann Strom an die Motor drehen. So, du hast dann aber ziemlich lang da bei der Waldsteuer gearbeitet und auch noch ein paar andere Städte noch her, aber als du dann all ziemlich erwischt, hat man die doch gefragt, noch eine Stadt zu arbeiten, bei einer Sozialhilfe, Sozialwerk, da mit den Menschen, die nicht so ganz selbstständig sind, da mitzuhelfen. Also, da hast du auch mit denen Haltarbeit gemacht. Ja. Wo, dat wir ganz am Anfang dann, ja, das fängt man an den mal ein bisschen mit Arbeit zu beschäftigen. Naja, man hat den all das Jahr beschäftigt, aber nicht beständig. Und du denkst dort intensiver? Ja, weil wir gingen dann sehr bald darauf aus, verschiedene kleine Möbelarbeiten zu machen. Wir haben viel Düre für Fenster gemacht. Wir kauften das halt von auch, musste ich uns das kaufen. Versagte uns an die Preise fast dort zu holen, was die andere Waldstube sich akquirierte für den. Die eine Waldstube, die mag sehr gut mit, die hat mir auch immer wieder gemalt, also nu ist der Halbpreis herrscher, wir gehen mit dem Dure herrscher. Zodat wir eine Schauftour gemacht haben. Aber wo wird das mit den Menschen umgehen und arbeiten? Die muss doch auch sehr ab dem Mensch selbst abpassen, dass er nicht einmal sich an den Finger sagt. Also du musst entscheiden, wann lohnt ich dem, wann kann er, wann nicht. Naja, mit 24 Jahren Arbeit und Haltarbeit lernt man das zu checken, wo reagiert er. Ja? Ich habe viele Jungs gehabt. Also, vielleicht 4 Arbeiter
bij de eerste woordstofje Lothar, zodat ik dat oppassen naar de leerling, dat weer een zaak wordt van alleen deed. Okay. Bloot slechts de geduld te hebben, ja, dat is het andere. Ik zie dat maar weer een ander mensen moesten wel leren met en geduld te voeten, ja. En dat, ik geloof dat we de zwaarste leren. Ja. Maar hoe lang hast du dat dan nog gedaan? Nou, zo ongeveer 11 jaar. Wauw, 11 jaar nog met zijn mensen op je arbeid. Ik geloof dat ze kunnen zeggen, ik dat dienst aan onze gezelschap geweest en dat er aan minder mensen vandaag de dag nog, ja? Ja. Ook sogar zeggen, uitgebuut met sogar schweißarbeid, ja, met toolarbeid. Nou ja, we waren met eenmaal aan, we deden dat hier eerst in Philadelphia. Dan budden we in 2, die woordstof daar, dat op dem beeld is. En die, we vangen hier al aan met Isadoren maken. Ah, ook al. Ja, ik had dat 2 personen wat liever Schweizer deden als haldarbeid, ja. En man versucht je den in ihrem Interesse beter te förderen. Zodat, ik zei maar, die in jeder heeft ze zijn Fähigkeiten en man kan dem nicht wat abstelpen wat nicht in seinem Denkbereich ist. Ja, en zo habe ich da angefangen. Ik meine, ik werd am Anfang sogar twijfelde de chefs daran, dat dat klappen wordt. We schwijsden 2 deuren op en stelden die aan de gas aan. Dan komt een uitwerker kon. Maar we hadden een prijs je. Dan komt hij op en vraagt dan nog zo. Dan zei ik, in wieveel dagen hebben ze, also in hoeveel dagen hast du zo'n zoveel deuren voor dich? Nog Meierei. Ja. Nou, hoe dat je eerst bij tijd blaft, weil man kann sich niemals so fast verlaten daarop dat hij den andere dag ook veel arbeiden. Ja. Zodat ik zei hem, hij zal am 10 dag komen, dan hadden we die deuren voor dich. Zo hebben we dan gewechselt van haltdeuren op Isadoren. En dat namen we dan ook met een Kleiveld, also daar waar de woordstofgebied wordt. Dat gaat je daarom de mensen van ihrem heim, waar ze wonen, uit te nemen om den op een andere stad een arbeid te geven. Beschäftigung te geven, ja. Ja, weil wenn die hier thuis zijn, dan is dat zo, wenn je dan een bepten aan een savagen, is in zijn stoel, ja. Dort werden zij, dort schreeuwen zij middag en voeren dan naar huis, ja. Ja, zeker. Vandaag de dag is dat een groter bedrijf. Ja, dat is het al. Ik vang mal met 2 jaar aan te beschäftigen. Ja, waar je dan de vroegers met neergenomen. Vandaag de dag zijn dat, geloof ik, 44 personen. Ah ja, mocht er nog een treksel mal gaan? Nou ja, dat... Ja, goed. Hast du noch wat extra mit zu sagen? Vielleicht Erfahrung, Gebetserhörung? Ja, für mich, ich würde sagen, bloß so viel sagen, dass für mich dort eine Lebenserfahrung wie, also ich freue mich, kann mich nicht erfreuen darüber, dass ich meinen Beitrag geleistet habe. Und ich habe
man sagt, ich habe viel geleerd, nicht mal bloß. Nicht der andere bloß. Nicht der andere. Also dort wir eine Sozialarbeit nennen jetzt. Und die läuft dort viel weiter an, was nachher an war, was vielleicht dabei lehren wird. Dort, gut, Dankeschön. Ich glaube, dat ist in alle Bereichen so, dass man immer noch mehr dazu lernt. Ja. Dankeschön für das Toetjetje und bis nächstes Mal.